kieha na maithori ikirite ki itura-ini ria Kapsat gicigo-ini kia Molo kaunti-ini ya Nakuru thutha wa mutumia umwe wa ukuru wa miaka 65 kuragirwo gwake mucii utuku wa gukia umuthi undu uria riu urehete kirigania muthuri wake oragirwo na njira o iyo miaka 5 mihituku. Hata kabla nilale nikasikia mama anapiga nduru, nikafungua dirisha na mimi nikaanza kupiga nduru. Nimepiga nduru, mtu akakuja. Unajua ilikuwa usiku, sasa sikujua ni mtu mgani. Nikaona mtu amekuja, ni kama anakuja kama anashauti mnyamanza. Kama juu nilikuwa peke yangu, singeweza kumuataki. Si tofauti sana na kile ambacho kilitendeka mwaka 2014 wakati baba aliuliwa. Kuringana na morio wa mutumia uyu, atafania giko giki marekinyirie mucii kwa mutumia uyu gatagati ka utuku, na thutha ucio araigua mbugiririo kuma nyumba ya mamu wao, na ihinda no ri aroya ikinya ria kuhoya uteithio kuma kuri maabitha a borithi na andu aria mamarigiceirie, no gutiri uteithio aramukirire. Around 12 at night I got a call kutoka kwa ndugu yangu kwa wamevamiwa na majambazi na mama ameuliwa. Erikana ni atariirie ndangirahotire guteithiriria tondu murango wa nyumba yake urari muhinge kuma na nja. Singejua hata ni wangapi, sababu ile najua wengine wakiwa huko juu kuna at least wawili walikuwa kwa hiyo nyumba tulikuwa tunakaa. Tulikuwa tumetumamia kwa mlango na kwa dirisha. Na kimwale wa nyina oigete ni makoretwo na ngucanio ya gifamily iguru rigi kaithatu cia mugunda iria mami wao arabatie gutiniria shosho wao, cira uria urari utuithanio mweri wa 5 mwaka uyu. Ciana ciake cugete itikuhumuka nginyagia mone kihoto. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wanjiru wa Mwangi.